سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተ እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ንኹልና ኣገዳስነት ዘለዎ ዝበልና ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና መቸም ካብ መዓልትና መዓልቲ ኣብዚ ኤውሮጳ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሓደገኛ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ራሽያ ሕጂ እውን ኣትሪራ መጠንቀቕታናታ ትባላ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሓደሽቲ ኣፅዋራት ከም ዘተኣታተወ ድማ ምዕራባዊ ሚድያ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ኣብቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝነበራ ሞር ኬፓብሊቲ ሞር ዓቕሚ ክባዝ ዝኽእል ኣፅዋራት ኣተኣታትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ብጣዕሚ ምስትውዓል ዘድልዮ ጉዳያት ክንርኢ ኢና ኣሜሪካ ብመንገዲ ሚኒስትር ምክልኻል ናታ ሎይድ ኦስትን ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ መልሲ ሂባ ኣላ ትዛረብ እያ ኩሉ ግዜ ከምኡ እውን እቲ ዩክሬን ተሓቶ ዘላ ሓደገኛ ኣፅዋር ወሲዳ ንውሽጢ ክትሃርብ ተሓስቦ ዘላ ኣብኡ እውን መልሲ ሂቦም ኣለው ስቲል ንፁር ኣይኮነን ግን ክንሰምዖ ክንፍትን ኢና ኢራን ንራሽያ ሚሳይላት ከም ዝሃበታ እዩ ዝዝረብ ዘሎ እሱ ንባዕሉ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ናይ ስለያ ናይ ዓዲ እንግሊዝን ናይ ኣሜሪካን ብወቅዒ ኣብ ስቴጅ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ክዛረቡ ተራእዮም ኣለው እዚ ተገይሩ ዘይፍለጥ እዩ መጠንቀቕታ ድማ ሂቦም ኣለው ናቱ ንሪኢና ስለዚ ብዙሕ ትሕዝቶ ክህልዋ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ መጀመርያ በዚኣ ርእሲ እዚኣ ክንጅምር because it is very serious. The lingering fear the war in Ukraine could evolve into a nuclear conflict. Ahead of the gathering in Ramstein, there was speculation the U.S. would give the go-ahead to send long-range missiles to Ukraine. Now, this week, Russia's foreign minister, Sergei Lavrov, issued a warning to the West. ኣብ ራምሽታይን ዝበሃል ቦታ ወታደራዊ መደበር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ካልኦት ኩሎም ካብ ኣርባዓ ሃገራት ዝመፁ ሚኒስትር ምክልኻላት መፅኦም ኣብኡ ተጋቢኦም ተዘራሪቦም ነይሮም ቀቅድሚ ምርኻቦም ድማ ራሽያ ንፁር ዝኾነ መጠንቀቕታ መበል ክንደይ ግዜ ደጊማ ሂባቶም ኣላ እሱ ድማ ንሕና ቀይሕ መስመር ናትና ንበኩም ኣለና ምዕራባውያን ሃገራት ግን ይዋዘይብሉ ኣለው ጆክ ይገብርሉ ኣለው እዚ ግን ጆክ ኣይኮነን ብምባል ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሂቦሞም ነይሮም I think Russia serious لنت ጉዳይ ትቦም ኣላ ሕማቕ ኣፅዋር ኣለዋ ሓደገኛ ኣፅዋር ኣለዋ ክትጥቀመሉ ግን ኣይትደልና ኣላ ናብኡ ትግደት ከም ዘላ ዘፍልጥ ግን ሓደ ሰብ ተጠንቀቕ እናበለ መጠንቀቕታ ዝህብ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ክጥቀም ከም ዝኽእል ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ እቲ ትዕቢት ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ናበይ ከብፅሓና እዩ we don't know ግን ስምዕዎም ሕጂ ደጋጊሞም ዋዛ ኣይኮነን እዚ ሲሪየስ መጠንቀቕታ ኢና ንህብ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለው We should understand they are joking about our red lines here. They shouldn't joke about our red lines. Coming from a nuclear power that sounds like Russia would be prepared to use a nuclear weapon. Right from the beginning of Russia's war, its President Putin has warned the West not to defy his ambitions in Ukraine, but Washington and its allies increased military aid to Ukraine. Also this week, the كل جزء نتقيح مسمار كسجروا خلوا قمي جيرهم يوم زتكملوا تقام قحط تكموا defied كم زي شللي لهم يوم تصني هم سجروا كاب مجمري وج كابز جمري بوتين مثلا كعطاز هبنيرو سلزي yes وج كابز جمر مثلا كعطاه هبنيرو سلمتها هبنيرو أبت مجمري Ukrainian سعر نيرو that's why he was giving a warning أمريكا تمزيو تحيلنا عطهم نابانا تقريبو نيكولر كتكام يبنيرو زهيرون قد يفونسو سلامتاي بت conventional war نفسك كلاخل سلز جمره بت normal وق حيلناتو كو organize سلز جبره اتناي نيكولر اصوار نزخونه يكون صقم تغاطيمم كتقموليم سريحم زلو سلازي ات دوكترين ناتهم وي ون فيلوزوفي ماس كم تقمولو زنغر متحساسبناتهم راشا سقات كسمع خلو كتقمليا بيناي زمص سقات بزيكدس بيوكرين دي متي بامريكا دي متي بأوروبا دي متي بنيتو دي متي سقات تسمعنا كنتقملو ينايزب سقات دما راشا ترايت وسنو سلامتاي كم زخمزي بلو سلازلو سلازخولغا it's very simple عقم انت لك دليت كحق توصل تخليها امريكا ملا على ما ملو زبنا دي كانت تنبع على حق توصل الله نزليتو تقد نزليتو تقطع نزليتو تعصو نزليتو تخفت حيل سلازلواي راشد مالككم ريد لاينس ناتا ابزليتو غزي خد كيرت ناتا سلازخونه حيل خاص سلازلوا سلازي حيل انت لك دليت كحقبركم تخلينا نرزلنا سلامتاي حيل سلازلوا امريكا اب غورورو ويكا اب افنጫ ናይ ራሻ መጥዮም ውግዝ ገብሩሎም ዘለው ዝውግዚ ኣብ ጎረቤት ናይ ራሻ ይዝግበር ዘሎ ዩክሬን ድማ ብጣዕሚ ቀረባያ ነይራን ራሻ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ ሕብረት ሶቪየት ብሓደ ነይረን ክልቲኦም ቶም ህዝቢ ድማ ዳርጋ ፍርቂ ናይ ህዝቢ ዩክሬን ድማ ራሻው መበቀል ዘለዎም እዮም ንህዝቦም ክሃርሙ ወይ ነቲ ጎረቤቶም ክሃርሙ ኣይማይመረፁ ሕቶ ግን ኣሜሪካ ዩክሬን ተጠቂባ ንራሻ ክተውድቕ እያ ትፍትን ዘላ
እዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ተዛረብ ነገር የብሉን I think ብኣጉ ነዚ ጉዳይ እዚ ብንጹር ተዛረበሉ መርሒ ነይሩ ግዜ ከይወሰደ this is the reality. Not get out of intensive care. EU will not get out of intensive care. They will never contain Russia. Ukraine is a sacrifice. Ukraine is a price they have to pay. They will not pay it on their own. They will provide billions and billions, even trillions, to continue this war. And now we need to have the narrative straight. This is not war between Russia and Ukraine. This is declared war against Russia because Russia was the major threat at the time. Now President ኢሳያስ ብዘይ ሕርክርክ ዘለዎ straight forward ብትክክል ኣዝዩ ራሽያ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዘይነበረትሉ ግዜ ኣብቲ ኩናት እዩ ንፑቲን ፊት ንፊቱ ዝነግሮ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ራሽያ ጀሚራቶ ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ እዚ ኩናት እዚ ብኣሜሪካን ኔቶን ነቲ ምስፍሕፍሕ ዓቕሞም ነታ እንቅፋት ክትኮኖም ትኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ራሽያ ስለ ዝኾነት ንዓዓ ምስ ኣለኻ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረካ ሓይልን ዶሚንያንስን ደጊምካ ንምጉላሕ ዝተበገሰ ዳ እምበር ራሽያ ናብ ዩክሬን ጀመረቶ ዩክሬን ገንሸል እያ ይብላ ዩክሬን በጊዕ እያ ምክንያቱ ዩክሬን መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ ንራሽያ ንምውዳቕ ኮይና ዘላ እያ ነዚ ውግእ እዚ እዚኣታ ዝዓበየ ዘረባናት እዩ መዓልታዊ ድማ ንሪኣ ዘለና ኢና ነዚ ውግእ እዚ ቢልዮናት ገንዘብ ክቡ እዮም ዋላ ትሪልዮናት ከበፅሖም ይልካ ሂወቶም ግን ባዕሎም መፅኦም ግን ኣይክዋግዎን እዮም ሰራዊቶም ኣይክሰድሉን እዮም maybe yes maybe not ክንርኢና ብሕጂ ገንዘብ ጥራዮም ዝህቡ መሳርሒ ካልኦት እዮም ዝጥቀሙ ናበለ ይዛረብ ዘሎ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ሚድያ ሽዑ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ናራቲቭ ስቶሪ እንታይ ነይሩ ሽዑ ራሽያ ወሪራተን ዩክሬን ልኡላውነት ናይ ራሽያ ደፊረ ኖ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ውግእ እዚ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ኣሜሪካ ምስ ኔቶ ኮይኖም ዝጀመርዎ እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ they can't dominate the whole world. They have to defeat Russia so that they hegemonize everything. No one should be their equal technologically, militarily they have to be superior, economically they have to control everything, grab every resource here and there, technology under their control. That dream is no more. Everybody should come and join Russia. ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ንራሽያ ክሕግዛ ይግባእ ምክንያቱ እቲ ገጢማቶ ዘላ ሓይሊ ንኩልና ሃገራት ንኸጥፍእ ኩሉ ብሓይሊ ናቱ እናገበተ እናዓብለለ ክነብር ዝደሊ እዩ ስለዚ እዚ ብዋን እዩ ንኤርትራ ንውዑ ንባዕሉ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሪስኪ ነይሩ ከምዚ ኢሉ ኣብቲ ዋንቲ ኩሎም ምስ ራሽያ ኮይኖም ከጣቅዑ ከለዉ ዝበለ እዚ ኩሎም ምስ ዩክሬን ኮይኖም ምስ ኤሮጳ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ኣብ ዘጣቅዑሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ስለዚ really ነቲ ኩናት ካብ መጀመሩ ዝተረድኦ እዩ ንመለስ እጂ ኣብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብቲ ኣፅዋር ዝብልዎ ዘለዉ It's revising its nuclear doctrine. Now, it's believed that could mean a lowering of the threshold for the use of nuclear weapons. And a new Russian weapon has grabbed the attention of the West. It's not a nuclear warhead, but a new cruise missile that's powered by a small nuclear reactor. It's called the Burevestnik in Russia, but the United States has given it the name Skyfall. So ሓድሽ ኣፅዋር ድማ ኣብ ነጊራ ኣላ ራሽያ ሓድሽ ኣፅዋር እዚ ኣፅዋር እዚ ኒኩለር ሪኣክተር ወይ ድማ ንነዊሕ ንክኸይሲ ሞቶር ኣለዎ ናይ ኒኩለር ሪኣክተር ማለት ኤሌክትሪክ ወይ ፀዓት ሓይሊ ዝፈጥር ነገር ማለት እዩ እንጂ ንእሽተይ ሪኣክተር ገይሮምሉ ናብ ዝደልዮ ኪሎ ሜትር ክኸይ ዝኽእል እዩ እዚ ምክንያቱ ሓይሊ ክውዳእ ኣይክእልን እዩ ክሩዝ ሚሳይል እዩ ስለዚ እዚ ኣፅዋር እዚ ድማ ናብ ዝደልይዎ ዕላማ ንምህራብ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ I mean, Russia are very powerful. ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየሉ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ ነዚ ኣፅዋር እዚ ከመይ ኢሎም እንታይ ኢሎም ሽም ኣውፅኦም ለኣሜሪካ ስካይፎል ማለት ሰማይ ክወጥቀካ ከሎ ማለት እዩ it's really I don't know እንታይ ማለቶም እዩ ግን እዚ ኣፅዋር እዚ ሕጂ ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ ዝመፅእ ኣፅዋር ኤሮጳውያን ከመይ ኢሎም ይዛረቡ ኣነ እዚ ዝገርመኒ ስምዖ ሕጂ ولا حد زي بالكا طراي مع كوركا نبي حكي زي US researchers believe they have now found the first launch site for the experimental missile. It's believed to be located at a nuclear warhead storage facility nearly 500 kilometers north of Moscow. President Putin says its nuclear propulsion system gives the missile an almost unlimited range and means that it can evade missile defenses. So, زي تبوتاي هجنتاي نخبريهم زريو زلو نتبوتاي exactly فليتنا يلنا ኣበይ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ንምባል እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ብዛዕባ እዚ ኣፅዋር ክዛረብ ከሎ እዚ ሚሳይል እዚ ኣብ ዝደለየ ቦታ
ኣይናይ ክፋልና ዓለሚ ኣብ ዘለ ቦታ ከይትኽእል ከም ድማ ብዝኾነ ራዳር ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል ኣይኮነን ንዝኾነ ራዳር ከሽክዕ ዝኽእል ይብል ኣሎ so again another powerful weapon is on the market or at least in ኣብ ናይ ራሽያ ኣርሰናል ኣብቲ ናቶም ዕርዲ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሕጂ ብዛዕባ ሓደ ኤክስፐርት ክዛረብ Western analysts say the technology could pose more of a threat to Russia than its adversaries. Well, I'm joined now by one of the researchers who discovered this alleged launch site. He's an associate research analyst at CNA, the Center for Naval Analyses. That's a nonprofit research and analysis organization based in Washington, D.C. I'm happy to welcome to the program tonight, Decker Eveleth. Decker, good to see you. What makes you so sure that site could be used to launch the Skyfall? So the Jacob America خوينوسي كابي بوتا كمز تكوس زرخبي اكسبرتي تباهي دغلص له بمعد خوينو بساتلايت ريسي تاسوار انت عينت حيل لو انتاي كغبرخل ابزي ينغرو مالو مالتي لايك اب كميز بالا فانتازات يوم كم زنبرو كم زلو تراي زنغراكا ማለት ብርሑ ኮንካ ናትካ ተመክሮ ናትካ ሓሳባት ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ ኤግዛክትሊ እዛ ፅዋር እዚ ግን ከመይ ከም ዝኾነ ክትፈልጦ ይትኽእል ኢኻ ሕጂ እንታይ ክብል ነቲ ህዝቢ ንምድዓዓስ ወይ ንዓና ነቶም ኣብ ኤሮጳ ዘለና ፕሮፓጋንዳ ጌርካሲ ቀዳማይ ነገር ኤሮጳ ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ ኣይግባእን ነይሩ እዚ ኤፍሪ ኣፅዋር ራሻ ዝበለቶ ሲሪየስ ክወስድዎ ይግባእ ስለምንታይ ዝኣክል ምክልኻል ዘይብላ ኮንቲነንት እያ ትውግእ ኣብ ትሽትሽ ናቶም እዩ ዘሎ ብቐሊሉ ሓደጋ ክወርዳ ዝኽእል እዩ ኤሮጳ ድማ ክትከላኸል ዓቕሚ የብላ everybody knows that ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ናይ ኩናት ቋንቋ ኣሽካዕላል ትፃወተሉ ግዜ ይኮነን እንጂ ግን ኣሽካዕላል ይፃወተሉ እቲ ፅቡቅ ነገር ህዝቢ ኤሮጳ ምሶም ከም ዘየለ ብተደጋጋሚ የፍልጥ ኣሎ ህዝቢ ኤሮጳ ምሶም የለን ስለዚ ፑቲን ክሃርብ እንተኮይኑ ነቲ ዝግበኦ ቦታታት ክሃርም ኣሎ ኣይሆን ነቲ ህዝቢ ኣይልክምን ይኸውን እዚኣ ጥራይ ክብል ዝደላኒ So the facility that we're looking at has a number of what we call signatures in imagery analysis, things that are unique to that site that we use to determine specific features of what that could be used for. This particular facility is unlike any other. ولا حنتكم نجار يبلون تي analysis ناتو كاب هو تتا هذا satellite image أمتي كاب زيك بقصة جل anyway the most important thing is Russia the military power ناتا ما مليسي وسخ كم زلون ما مليسات تحيل كم زلان التكسم مع زوج بوزنا برزربا أوروبيان ما راح تقبلوا زوج بوزنا برو كالي نيرو هجينا بتاعوا كنا ملس نيشتينو ملشوا لسه متخلنا أمريكا سزاربا سمينا Russia has long been fighting to take the eastern city of Pokrovsk, a Ukrainian military hub close to Russian-held Donetsk. Russia's latest advances in the area are threatening to overtake Ukraine's recent successful invasion of Russian territory. In early August, Ukraine seized the Russian city of Sudzha and about 1,200 square kilometers of nearby territory. But the strategic move has failed to divert. በተኮይኑ በቲ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ናይ ምብራቃዊ ግንባርና ዩክሬን ክኸውን ከሎ ራሽያ ኣገይን ትቐርብ ከም ዘላ ናብቲ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝበርትዐ ዕርዲ ንዑ እንተሴራ ኪኑ ዘሎ ኩናት ካብኡ ናብኡ እናቐለለ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ወይ እውን ራሽያ ካብኡ ክትቅፅል ድያ ይትቕፅል እውን ካልዩ በተኮይኑ በቲ ወላ እውን ነቲ ኣብ መሬት ራሽያ መፅኡ ዝነበረ ተሰሚዕኩም ኣብዚያ ከመይ ኢሉ ነይሩ ولا نتاب مريت راشا أتيزة تكعزنا برون ترى درجة نادر threatening to overtake Ukraine's recent successful invasion of Russian territory. In early August, successful invasion close to Russian-held Donetsk. Russia's latest advances in the area are threatening to overtake Ukraine's recent successful invasion of Russian territory. In early August, Ukraine seized the Russian city of Sudzha and about kilometers of the city. سنتهي زبلتلو بخلتيو بتحدى نابت وشت مريت ناي راشا أتيوم مزنا برو نعود فيهم يوتصوون كم زلو رابع ميديا كنا قررنا يكونون كاهم استدفو تميهم كل جزء نا يوكرين نجارات موعوا advertising قارنبر نتكون نتحقق نقول دليتي بالله من سلزي نتي ريل باتل نتنا أبتي مريت كورس كريجن كيدوم أتيوم على تباهلو دانكراز جبرو لزلبرة كاون صفاف عميو تقوم كم زلو أبت مريت أبزي عندي عودة كناز جبرو لزلو دما أون يحزمهم كم زلو. Matela, simply put, why is this particular city, Pokrovsk, so important for Russian forces? This city is particularly important because it is, in a way, a logistic hub. It is an intersection. In this city, there's an intersection of rail and roads that lead to areas that are very important strategically for Ukraine. It opens potentially the road towards Konstantinovka, Slavyansk, Kramatorsk, and it makes it very hard now for Ukraine to supply these areas, which they still control. So, تأتي من الله بحصر زبالة هذا رباناتا
ስለምንታይ እዛ ከተማ እዚኣ ዕርዲ እዚኣ ብተደጋጋሚ እዚኣ ፖክሮቭስኪ ትበሃል ዘላ ከተማ ብዙሕ ተዛርብ ዘላ ንራሻ ድማ ብጣዕሚ ተገዲሶም ዘላ ስለምንታይ ምስ በለታ እቲ ኣገዳስነታታ ናይ ሎጂስቲክ ሃብ ስለ ዝኾነ ካብኡ ድማ ናብ ካልኦት ከተማታት መጥቃዕቲ ንክትገብር ቀሊል ስለ ዝኾነ እቲ ዝበርትዐ ድፋዕ ናይ ራሻ ድማ ናይ ዩክሬን ድማ ላይን ኦፍ ዲፈንስ ዝበርትዐ ኣብኡ ስለ ዘሎ ንዑ እንተሰይሮ እሞ ኪንዎ ዘሎ ላይን ኦፍ ዲፈንስ ፎኪስ ስለ ዝኾነ ራሻ ክቕፅሉ ተደልዮም እውን ዝኽልክሎም ሓይሊ ክህልው ኣይክእልኒ እዚ ድማ ካብ 2014 ዝተሰርሐ ሓያል ድፋዓት ስለ ዝኾነ ነዊሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበረሉ ብኮንክሪት ተሰርሐ እዩ ካብዚ እንድሕር ተደፊኦም ወፂኦም እቲ ናይ ዩክሬን ጉዳይ ዳርጋ ክውዳእ ከም ዝኽእል እውን ዝዛረቡ ብዙሓት እዮም ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግን እቲ ናይ ራሻ استراتيجي انتهي مخانو مفلات وناقدا سنة الله نزاحتو زياون بتخكل نتمني سمك الخالنا أمريكا حتيتو من يروم يمسكن عنس معي انتهي لهم حتيتو من يروم أبزي offer more detail on his plan for victory that he says he'll be presenting in the United States later this month. And, as a former U.S. general, do you believe that either side could, definitively declare victory on the battlefield in the next few months while the Biden administration still has time in office? Thank you. حتى انتهت بالكلت حتى حتيتو زول حدا عبد قربا زيلينسكي بريزيدنت يوكرين حدا ناي عوت بلان حساب كم زلو مس بايدن دما كزراربلو مخانو بوقع غليص نيرو ስለዚ ነዚ ፕላን እዚ ምሳኻ ተዘራሪቡ ወዶ ይብለሎ ካልኣይ ድማ ከም ሓደ ወታደራዊ ጀነራል ንባዕልኻ ነዚ ኩናት እዚ ሓደ ሰብ ብኩናት ክውድኦ ዝኽእል ተኽእሎ ኣሎ ዶ ማለት ኣብ ዓውደ ኩናት ክውዳእሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ዲ ወይስ ናብ ጣውላ ክመፁ ክእሉ እዮም ኢሊ ሓተሎ እስከንታይ ልምልስ ኸውን ኣብዘን ጀርመን መፅኢሉ ኣብ ዝነበረ ምስ ዘለንስኪ ተራኺቡ ስለ ዝነበረ እዩ ዝሕቶ እዚ Well, thanks, Phil. I did get a chance to spend some quality time with President Zelensky, and you'll recall that President Zelensky outlined his goals and objectives during his opening comments, and I would point you to that if you have questions about specific objectives. But in terms of the plan for victory, Phil, we didn't discuss that. We talked about a number of things, but that specific. ምስ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ተራኺበ ነይረ ፅቡቅ ዝኾነ ግዜ ብሓደ ሕሊፍና ነርና ይብላ ኣሎ ማለት ማለት ፅቡቅ ግዜ አይደል ነው ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ከም ተዛረቡ ግን እዚኣ ናይ ዓወት ፕላን ትብል ዘላ ምስኡ ክዘራረባ ከም ዘይመረፀ ምስ ባይደን ጥራይ ክዛረባ እዩ መሪፁ ዘሎ ማለት እዩ ዋላ እውን ተበሎ እውን መልሲ ክብ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ዝብሎ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ኣፅዋር ክንሕግዝ ኣፅዋር ናትኩም ተጠቂምና ንውሽጢ ራሻ ክንሃርም ዝብሎ ዘሎ እውን ኣብኡ እውን መልሲ ሂብ ነይሩ እዩ ስለዚ ولا حنت بزعبو حبريته هم زي بلو. Big piece we didn't discuss, and President Zelensky is going to present that to President Biden and other leaders, at the first opportunity. In terms of whether or not victory is achievable, again, I think this war could end very quickly if Mr. Putin decided to pull his forces out of the places that he's occupied in Ukraine. I mean, this was started by Putin. It could end. So كل جزء أبتا ناراتيف يوم تملس زلوا بريزنت سياسة اللي رزاق كينات أمريكان نيتون بمدفع زجمر وامحانون ذا بريزنت سياسة زاري بنيرو زغان تايب لالو زوكينات زي بزعبا عوتن مودام كنا تعرف كلنا زوكينات زي بغلي لكود على زغل من قد له سدما بوتين سراويتو حيزون توتيو كود داي خليو of course بقمت ألخا خود داي خليو أمريكان أوروبان حاجة ذاتها تتوتبيلا معها خود داي خليو سلازي داي زلزلو كل زكالا سوارن حاجزن وتهدروا عقمن قريبو سلادي سلطو እንዳይ ዝልዘሎ እዚ ኩናት ዝኹዳት ኮይኑ ፑቲን ሰራዊት ሒዙ እንተወፂኡ ሰራዊት ሒዙ ክወፅእ ተዝኸውን ዳሞ ሰራዊት ናይ ፑቲን ዩክሬን ክወርድ ዘል ነይሩ ተዝኾን እንታይ ይፅበ ነይሩ ዩክሬን ጎረቤቱ እንድያ ነይራ ንዓመታት ጥቃጥቃ እኳ እዮም ነይሮም ሓድሽ እኳ ኣይኮነን ሓድሽ ዝመፀ ንስኹም ጥራይ ኢኹም ዩክሬናውያን ኣብቲ ዩክሬን ነይሮም እዮም ራሽያውያን ኣብ ራሽያ ነይሮም እዮም ስለዚ ንክልቲኦም ሓድሽ ኣይኮነን እቲ ቦታ እቲ ሓድሽ ሓይሊ ኣፅዋር ዝእቱ ዘላ ኣብቲ ቦታ እቲ ኣሜሪካ ወይ ኔቶ እዩ ስለዚ እንታይ ስለ ዝመፀ ክትጀሚሩ እንድሕር ኢልካ ኮመን ሰንስ እዩ ግን again متمزاز كم عمل تلزقوني Putin can end it very quickly if he just made the simple and right decision to undo what he's done. In terms of absolute victory, it really depends on how you define that. Ukraine is focused on defending its sovereign territory. We're going to continue to do everything we can to help them do that. What Russia's goals and objectives are, I could speak to that specifically, and victory would be. زعباتي عود absolute عود زبال زلوخي بخمي كون زبل دما بزعبو يوكرين مريتان لولاونتان محلاوية تواقع زلا ስለዚ ንዑ ድማ ንድግፍ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ራሽያ ድማ እንታይ ዕላማ ማይንፈልጥና ግን ካልእ መራሒ ናይ ኤውሮፓ ነዛ ጉዳይ ናቱ ካብኡ ንላዕሊ ገሊፅዋ ነይሩ No communication, no chance to stop the war. So communication is the number one. Very few wars in the European history went on without communication with the fighting parties. And what we are doing is
is bad because we don't have communication line to the Russians. ፕሬዚደንት ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሃንጋሪ ቪክተር ኦርባን ድማ ብንጹር ኣብ መንጎ ምስ ራሽያ ዝኾነ ይኹን ኮሚኒኬሽን ንገብር የለና ኣብ ታሪክ ናይ ኤውሮጳ ድማ ዝኾነ ውግእ ብሓይሊ ጥራይ ዝተወድአ ውግእ የለን ኩሉ እቲ ውግእ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ እዩ ዝውዳእ ነይሩ ስለዚ ከም ኤውሮጳዊ ሕብረት ወይ እውን ኮሚኒቲ ናይ ኤውሮጳ ምስ ራሽያ ዝኾነ ይኹን ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ዘይምህላው ክሳዕ ክንደይ ሕማቕን ድኽመትን ከም ዝኾነ ዝዛረብ ዘሎ ሓቂ ድማ ከመይ ጌርካ ንሓደ ዓውደ ኩናት እምኻ ንኹልኻ ከጥፍኣካ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ እምኻ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ምስ ኮሚኒኬሽን ኣይገብርነ ክስዕረ ላይክ ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ዓይነት ካልኩሌሽን እዩ ኣብዛ ኤውሮጳ መራሕቲ ኤውሮጳ ዝኽየድ ዘሎ ፑቲን ክሰዓር ከም ዘይክእል they know that ክሰዓር ከም ዘይክእል ጽቡቕ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ምክንያቱ ተስዒርካ ሽግር ኣለካ ክትከላኸሎ ድማ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እዛ ኩናት እዚኣ ንዓና ከማን ተረዲእና ኣሎ ቬሪ ሲምፕል እዚኣ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ሓይስተሓምቕ ንፑቲን ድማ ብብዙሕ ቁጠባዊ ሽርክታታት ኦፈር ዝተጠው ከብልዎ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ስለ ዝደለየቶ እቲ ኩነታት እምበር ምስ ራሽያ ዲል ክገብሩ ቀሊል እዩ ነይሩ ንኤውሮጳ ምክንያቱ ነዳዲ ናዱ ስለ ዝገዝኡ ሌቨሬጅ ነይርዎም ቀደም እዩ ሕጂ ግን ድሕሪ ሕጂ ፑቲን ኣብቲ ናይ ቀደም ኩነታት ክምለሰሎም እውን ዝኽእል ኣይመስለንን ተርዲኹሎም ወላ እቲ ሰላም ተመፅኡ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘሎ ጠራዕራዕ ዝብልዎ ዕድል ክቦም ኣይኮነን ብዝተኻለ መጠን ቁጠባ ናቱ ካብ ኤውሮጳ ክፍለይ ዝደልዩ ዘሎ ናብ ኤስያ ገፁ ናብቲ ዩሮ ኤዥያ ዝበሃል ዘሎ እቲ ማእከላይ ኣብ መንጎ ሰንትራል ክፋል ናይ ኤስያ መዓት ሃገራት እየን ዘለዋ ከምኡ እውን እቲ ኤስያ ኩላቶም ነዳዲ ስለ ዘይብሎም መዓት ህዝቢ ድማ ስለ ዘለዎም ንነዳዲ ናቱ ዝያዳ ዝደልዩ ኣብኡ እዩ ዘሎ ፀጋታት ናይ ራሽያ ዝደልዩ ኣብኡ እዩ መሬት የብሎምን ፀቢብ ስለ ዝኾነ ኢንዶኔዥያ ተወሲድካ 200 ሚልዮን ፊሊፒን መዓት ሚልዮናት ቪየትናም መዓት ሚልዮናት እዮም መይማር ኣብ መዓት ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ولا هندون تبلكا معد بليون 1.4 بليون سلازي باكستان وسد معات حزبيو نزيوم حزب زياتهم تراي سيرف انتجيري اخلينو at the end of the day زيوم يمتم ናይ ጽባሕ ዕዳጋታት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣገዳስነት ዘለዎም ድማ ዝዮም እዮም ናብኦም ይከተኩር ዝደሊ ዘሎ ካብ ኤውሮጳ እናደኸመ ዝኸይ ዘሎ ቁጠባ መድረኽ ፈጢሮም ካባና ተዓለ ኢሎም ኣለዉ ዕድል ፈጢሮም ኣለዉ ዕድል ተጠቒሙ ካብኦም ክእለ ክፍትን እዩ ዝሕሪ ሕጂ እዞም ርክብ ክገብር ኸውን ያ for sure but it's not going to be the important part ኣገዳሲ ፓርቲ ክኸውን ኣይክእልኒ ቻይና ካላቶ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ጎረቤት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀደም ዘይጥቀመሉ ዝነበረ ዕድላት ንኽጥቀም እዮም ሓጊዞሞ ዘለዉ ንፑቲን ስለዚ ንሱ ሌቨሬጅ ኣለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ፀጋታት ኣለዎ ራሽያ ሃዝ ኤቭሪቲንግ ኩሉ ዘድልዮም ኣለዎ ምስኦም ክነግዱ ዝደልዩ ድማ ብዙሓት ኣለዎም ዘኽብርዎም ምክንያቱ ፑቲን ንኤርትራ ክብሪ ኣለዎ ከም ኤውሮጳውያን ዕቡይ ኣይኮነን ከም ኣሜሪካ ዕቡይ ኣይኮነን ፑቲን ንኩሉ መራሒ ክብሪ ኣለዎ ልክዕ ከም ናይ ቻይና ክብሪ ዘለዎ ስለዚ ምስኡ ክሻርኹ ዝደልዩ ብዙሓት ኣለዎ ካብ ንመፃኢ ድማ ዝበለፀ ዕድላዊ እዩ ዘለዎ ምዚ ዘተ ንገብር ዘይምህላውና ድማ ዘሕዝን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ፕራይም ሚኒስተር So we need communication to Ukraine and we need communication to Russia as well. If you look at the stories of the wars in the last 30 years, at least 3 ceasefires belong to one peace plan. So you can't start to make peace by peace plan. Peace plan is very important. But first communication, second ceasefire, then to start to negotiate on peace plan. This is the right order. We are not doing that at this moment. That's the reason I went to Kiev. So exactly. መጀመርያ ቅድሚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ ገለ መለኽ ኮሚኒኬሽን ምዝርራብ ክህሉ ኣለዎ ምስ ራሽያ ዝኾነ ኮሚኒኬሽን እዚ መራሒ ናይ ሃንጋሪ ን6 ወርሒ ፕሬዚደንትነት ናይታ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ ረኸበ መጀመርያ ዩክሬን ከይዱ ምስ ዘለንስኪ ተራኺቡ ምስ ተራኺቡ ድሕሪኡ ንራሽያ ከይዱ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ንቻይና ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ተራኺቡ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ድማ ምስ ብሕጂ ዝመፅእ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ እዚ እንታይ እዩ ቀዳማይ ነገር ኣነዚ ሽግር ክፈትሖ ይኮንኩን ዝኸይ ዘለኹ ኢሉ ኮሚኒኬሽን ክጅምር ኣለዎ ራሽያ እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ዩክሬን እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ቻይና እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ኣሜሪካ እንታይ ይደልዩ እቶም ዓበይቲ ሓይልታት ኤውሮጳ እንታይ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ምስ ሰማዕካ ኣብ መንጎ ርክብ ምስ ጀመርካ እዩ እቲ ካልእ ክመፅእ ዝኽእል ግን መን ይስማዓዮ ልቦና እዩ ነይሩ ግን መን ይስማዓዮ ንዕኡ ክግድዎን ክቐፅዕዎን እዮም ዝማኸሩ ዘሎ ኤውሮጳዊ መራሕቲ ስለምንታይ ንራሽያ ከይድካ then to Moscow, then to Beijing, then to Washington NATO summit, and then to Mar-a-Lago, hopefully to the next president of the United States, to discuss the war. It's done. It's already done. Hopefully, you have the result. hopefully. And if you compare where we are now, beginning of September, to the position where we were in beginning of July, now the level of confrontation and number of victims are far higher than it was. So I think my prediction was right. እንታይ ብል ነይሩ ኣነ እቲ ጉዕዞታት ክገብሮ ከለኹ ናብ ኩሉ ክገብር ከለኹ ወርሒ 7
level of escalation ወይ እውን እቲ ወጥሪ ዝተሓተ ደረጃ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብ ወርሒ 9 ኮይና ክንሪኦ ከለና እቲ ወጥሪ ጥርዚ ደይብ ዘሎ ሓቂ እዩ ብጣዕሚ ሲሪየስ ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ እዮም ከ ኣሜሪካ ድሕሪ 2 ወርሒ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክመፅእ ስለ ዝኽእል እቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት እቲ ሕጂ ዘሎ ሲስተም ኩሉ ዝከኣለ ገይሩ ነቲ ኩናት ገለ ነገር ክፍፅም እዩ ዝፍትን ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣካይዳ ድማ ዶብ ናቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣይፍለጥን እዩ ምክንያቱ ሓደ ሓይሊ ዓቕሊ ፅበት ክኸይድ ከሎ ናበይ ክወስደካ ይኽእል ኣይትፈልጥን ኢኻ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ንነዊሕ እዋን ሸር ክገብራ ይሓስብ ነይረ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ሓበሬታ ስለ ዘለዋ ግን ክንሰምዖ ኣለና on this podcast. And let's get started with your latest article on the consortium news. The title is On a Highway to Hell. And could you elaborate on this article for us? It's so important in my opinion. ስካት ትዊተር ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፉ ነይሩ on highway to hell ትብል እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ፅሒፍዋ ነይሩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከማን ከሰዕለሉ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ናብ ኩሉ ክበፅሕ ዝኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ Well, basically, the article expands on a New York Times reporting by David Sanger that the Biden administration in March of this year signed off on what's known as the president's nuclear employment guidance. It's a document not too many Americans are familiar with. Many Americans are familiar with the Nuclear Posture Review. It's a much more publicly discussed document. And the Biden administration published its Nuclear Posture Review in 2022. The nuclear employment guidance is generally only issued when there's been a change of significance in the Nuclear Posture Review or in ብዛዕባ እንታይ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ከምዚ ብርቱዕ ዝኾነ ዘረባ ወይ እውን ናብ ጥፋት ገፃ ንኸይድ ከም ዘለና ዘተንብህ ዘረባ ተዛሪብካ ከም ዝበሎ ኣብ ዝሓለፈ ካልእ ቪድዮ እውን ኣምፂልኩ ነይረ ኣሜሪካ ድሮ ኒኩለራዊ ስትራቴጂ ናታ ከመይ ጌራ ነቶም ፀላእቲ ናታ ንራሽያ ንቻይና ንሰሜን ኮርያ ከምኡ ንኢራን ኣብ ሓደ ግዜ ክትሃርም ከም ትኽእል ወይ ክትኣሊ ከም ትኽእል ክትፍትን ከም ዘለዋ ትዳሎ ከም ዘላ ሓደ ዶኩመንት ወፂኡ ሓደ ምስጢራዊ ሓበሬታ ተባሂሉ ይዝረብ ነይሩ እንታይ እዩ ዝመበገሲ ናቱ ካበይ ዝመፀ እዩ እንታይ እቲ ኣድላይነት ናቱ ንዝብል ኣብቲ ፊሎዞፊ ወይ እውን ኣብቲ ዶክትሪን ምቅያራት ይግበር ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ circumstances that requires America to rethink its nuclear war planning. Employment means how we use our nuclear weapons. Now, this is just guidance. Once this has been reported to Congress, the guidance is sent to the Secretary of Defense, who then puts forward the Secretary of Defense nuclear employment guidance, which is the plan. He's telling the warfighters, this is how we will use our nuclear weapons when called upon to do so. As you can imagine, this is an extraordinarily sensitive. So እንታይ እዩ ብሕፅር ዝበለ ንውሕ ዝበለት ቪድዮ እንድያ እናሓለፍኩ ክነግራኩም እየ እታ ምስቲ ቀንዲ ሓበሬታናታ ክበኩም እየ You can only have 1,550 deployed warheads. So that is warheads that are ready to be used in a time of war. So the nuclear employment guidance and the nuclear employment plan that the United States has to go to war in nuclear weapons makes use of these deployed weapons. That means that each weapon doesn't exist just to exist. It exists because there's a target out there waiting for it to hit in time of war, according to whatever scenario presents itself. That is the war plan. Right now, ካብቲ ዘለና 5,000 ከባቢ ልዕሊ 5,000 ከም ድማ ራሽያ 6,000 ከባቢ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር እቲ ንዲፕሎይመንት ወይ ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ካብ 1,000 ክሳብ 1,500 ኣፅዋር ዝኸውን እዚ ከም ሬዲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ድማ ነፍሲ ወከፍ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ኣለዎ ንምንታይ ክሃርም ኣሎ ንሸዋ ይኮነ ተቐሪቡ ዘሎ ዕላማ ናቱ ኣለዎ ንምንታይ ክሃርም ከም ተዳለወ እውን ይፍለጥ እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ኮይኑ እቲ ፖስቸሪንግ ዝበሃል ድሮ እቲ ውግእ ከጋጥም ከም ዝኽእል እታ ኒኩለራዊ ደብዳብ ምልዋጥ ናይ ኩናት ንኸካይድ ኣይኮነን ኣሜሪካ ራሽያ ኣይኮነትን ኒኩለር ክትጥቀም ሕጂ እውን ኣሜሪካ ክትጥቀም ከም ትኽእል ዝዛረብ እንታይ ማለት እዩ ስምዕዎ ኣብዚ now the vast majority of these weapons are earmarked for a war with Russia. Why? Well, because the primary purpose of these weapons is deterrence. And a key aspect of deterrence is that if Russia were to use nuclear weapons against us, we must convince the Russians that our retaliation would be so terrible that the consequences would far outweigh any perceived benefits Russia might get from using nuclear weapons, therefore the deterrence. So it's not just to say if you nuke us, we'll nuke you, but to actually have the real capability to strike back and bring harm. We, of course, have reserved nuclear weapons for other contingencies. I mean, we could speculate on what those might be. An Iranian contingency where if we were, for instance, to take out the Firdos nuclear enrichment እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣፅዋር ዲትረንስ ክብሉ ከለዉ ምክልኻል ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሓደ ፀላኢ ኻሲ እንታይ እንተገይሩ ካብኡ ዝብርትዕ ግብረ መልሲ ክመፆ ምዃኑ ንምፍላጥ እዩ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘድሊ ነይሩ ቀንዲ ዕላማ ድማ ራሽያ እዩ ነይራ ምክንያቱ ራሽያ ሕብረ ሶቪየት ኣንፃራ ክወዳደሩ ስለ ዝገበርዎ ሕጂ እቲ ፀገም ዘሎ እቲ
أمريكا جراتو زلا نمفراري تتقملو زلا ويودي ترنس بلوزلو ناي بحكي نتجدل نراشا كسم بدهم يخلدوا معناته راشا ما عليهم لعلنا على وان حرقينو انت تقبر تخل أمريكا لعلو كله جن حجز خيزلو كوناتاتيو كأن أمريكا صعب كوينهم زلو plant. It's underground. Conventional bunker busters won't work. We'll probably need to use one of the newly modified B-61 gravity bombs that'll come in, or maybe something else. North Korea, I'm sure, has a nuclear employment plan attached to it. So does China. Perhaps India. Perhaps Pakistan in the case of an emergency. Who knows? We might even have a war plan against Israel. We plan for everything. But the number of warheads allocated to these contingencies previously has been minimal. But what's happened since the Biden administration came into power is we've been provoking China over the issue of Taiwan, over the South China Sea. And as a result, we now have to consider the real possibility, some would even say probability, of a full-scale war with China. Now, from the Chinese perspective, because they have to consider the same thing, they have to take into account that they may have conventional either parity or supremacy, superiority in a fight, meaning they'll win a stand-up conventional fight against the United States. تحتاجي تي أمريكا زنبرا أطوار مستراشا كالكوليت جرا زحزت تينيرو بعترض بالي أبزو أنا زجن بت عندارا كايداناتنا مسيران تجمع لنا يلو إيران يجي بس حلا ديا ونينا لا ديا ولا بتقوي زلا كلا روسي وين نيكولر قريبة هم زلا سمين كوريا نيكولر واسوار له هندي سمين نيكولر واسوار له باكستان الله نزيوم كجمت على ناديو إيفن إسرائيل مالتيو عند جن أبزوان زي تشاينا زبها هاجر مساتهم أب هالخاتينا لنا نبكينات خيز غل كنت هذا ما الله يبلان لذي أتي نيكولا روات وارناتنا نب تشاينا ود كان تسرالو تشاينا دما ولا وين بغطر كندنا هنا تزي كونه عقم زلو كاب كل خيز غل أتوار كم زلام وتدروا عم خم زلوان ردوا يبزوان زي لذي أمريكا بتمدو كترناتا مسكن ده هاجرات نيكولا زلوان يختوا قات في تندلا بزحات تبديهم لهم زيت تسأجم نادا exactly اللي تسأجم سلزلوا preemptive decision كتوسط خليها يزبل زلوا argument ناتو أمريكا مش حرم واجب رمال سكتب أي كواس عني سلزي أقدم ما كتحرم كتوسط خليها معناته نتني كلر زلوا أسوار بوتاتا زلوا فليتا بحنت بدي بخلط بهم بجرا السخط أفعاله زخل كتجبر كتفتن خليها بزحلفة إسرائيل لم ليبانوس كهرمونا سلوز حسب زلوا أقدمنا نت كهرمونا زحاسب بوتاتات كنهرمين أيلهم ما تقعد غيرهم preemptive سترايك بهذا زي كم مخد جبر كم تخلص انت هيجي أمريكا دينجر كم حجي نتني كل رواس فار نمجي مرياسة قامت لسه أب ناغاساكي أن هيروشيما نمايت أشعت مليونات بي جابان زغتلاتها كمون أكلا كنات علم كودا خلو أب جرمن كتماتات حوت زغيرت هجر يا جرمن أمريكا وقت ودي خلو نافلتت قبل السيفيل بعد درس بعد أنا نو كتسلس كتماتات ولا كندي كتماتاتنا جرمن كم حسم دبديبة ممكنات تودي خلوك ليس بدنا ما تقتل بديهم لهم إذا أمريكا خجبري كل أمريكا هتزار وايد خلنا كان زلهم حتى جنيات تزبيهم نزيايد ما كم أمريكا وسزارب زلوا حجون نيكولا راشا خيط تكملت له أمريكا خط تكمل لهم تغل يزارب زلوا بس States, which then could prompt the United States to go nuclear. And if the United States is going to go nuclear, one of the things the United States may seek to do is preempt China's ability to strike back at the United States. China currently has a force of a couple hundred strategic nuclear warheads assigned to liquid fuel missiles. The warheads are detached. The missiles are there. They'd have to be fueled. By the time we detected them fueling, we could strike them, take them out, and China no longer has a nuclear deterrent. So what the Chinese have done is they've sought to modernize and expand their strategic nuclear capabilities. They've built around 360 missile silos spread out in the deserts of Western China. And in those silos, they're deploying what's known as a DF-41. It's a solid rocket. That means it fires instantly. There's no refuel. There's no fueling time. So بحفشة أنت عايز بنزله أمريكا عبز كنات زي أقدم نتكينات جمهور تخلو خمسة ليز عرب زلو. It's very scary. تمالتيو نعالت بتكايدا سلت خيزلا جزين توسيدا دما كركبوان كحلفوا مخانو كم سلت فلد لا كير كبوا خلو نتزلنا قبلتا وي حالي تدقيمه كطفوا مع النزاعين تسقم تخطوا ست خليها نبي حكي very tragic كوناتاتي اي هوب يقات مرة نجي كمل سينام قلت قد فيديو تطلعون حاده نزع الجسم هو نزع انتهى قاتي من ربزا appearing together publicly for the first time at a security summit to warn of new and growing threats posed by Russia and its allies. I'm joined by our security and defence editor Deborah Haynes to talk us through all of this. Deborah, so an incredible, like you said, the leader Vladimir Putin, the special series, he said it's all about sort of big. زوم تريوم زلهم كلت يوم سليانا عند إنجليزن أمريكان بحر قينهم
ኣብ ስቴጅ ወፂኦም ዝዛረበሉ እዚ ቬሪ ኣኒዥዋል ነገር እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ተራእዩ ዘይፍለጥ መዓልታዊ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ስለያ ሓላፊ መን ምዃኑ ኣይፍለጥን ነይሩ ቀደም ወይ እውን ኣይንገርን ነይሩ ሽሙ ክፍለጥ ክእል ግን ስእሊ ይርአየኒ ነይሩ ሎሚ ናይ ሲአይኤ ሓላፊ ከምኡ ድማ ናይ MI6 ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስቴጅ መፂኦም ብሓደ ክዛረቡ ተራእዮም እዚ unusual thing እዩ unusual ነገራት ክበዝሕ ከሎ ድማ ሽግር እዩ ንኣብነት ስለምንታዮም ኣብዚ ብዛዕባኡ ትንተና እንታይ ይፀገም transparent, maybe trying to woo new recruits to join up to the agencies, and also to demonstrate this, what they kept on referring to, the special intelligence relationship between the US and the UK. And then in terms of the substance, yes, Ukraine, Russia was a key topic. They really kind of were quite praising of Ukraine's push into the Kursk region of Russia, but So again, تقولي نيراشا مس يوكرين زلوا كنتات كل عينة قداي نا أمريكا نا أوروباني زك على زلوا. I think هذا كابتي أجندة ناتون تايو سب أبتنا توم تكالات ضغط أرون الناس عنو سلو زخد زلوا يو. جي كم يجر كاسب كسبة تغلب سلة عجلة ملة أب ستيج مزيوم تتزاربهم قالوا لك صبح محانو قالت تتفليتو كم زجي زي أقول كزارب كلا خمسة excited كينا تزارب زلا زغا نتوم منسيات كندخون. اليوم نفس اللي يقعدوا خونقلو ناب معناته اب سرايدنا امريكا كمونا عند انجليز زلو من الدعمي مريض زبيت زلو فلايت اسرائيل تقبروا زلا اب غزه سلازريو زلتسب اباتهم زلو امنت بمولو مريض زبيت يجن again سليا سل ترايو it's not going to be a big thing it's a very scary time desperation is a result كما يجرم سلياناتهم ام بوقي يراقبوا له كما يجرم ام بستيوت يعملوا even انجليزاويين very strange خوينوهم زلو ابزي كزارب غلو سمعوا article, the heads of the CIA and MI6 have warned that the world order is under threat in a way we have not seen since the Cold War. Writing the Financial Times ahead of their joint appearance at the paper's weekend festival today, Sir Richard Moore and Bill Burns warned that Russia was sabotaging Europe. And I'm joined on the programme by Colonel Simon Diggins, OBE defence analyst. راشان مشاركتان نز وورلد اوردرز والوزلو سم دليتم زور وزن برا علم بناقيرهم يقيروا خمزلون كمز عينت سقات تسمعوا من ريوم من يفلطونيم زنبرم قبل تاب علم يخيد تمزلو يريلو بانكرز كم بلولو فاينانشال انستتيوشنز كم بلولو كامبانيز كم يقبلولو تريجريز كم بلولو افري كفال ناي كتبان يمرا عالم يبنغرالو تودي تكونتا they know that things are changing everything كابكد ميوم يللو ስለዚህ እቲ መጠንቀቅታ ዝውሃብ ዘሎ ብስለያ ዲ ክመፅእ ብቁጠባ ዲ ክመፅእ there is nothing much ብዙሕ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለዚ የለ ጥራይ ዝብሉ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ኣብ ጎኖም የለን ተፀጋሚ እሱ ኢኻ ትቐንዲ ሕጂ ዝሕዝኖም ዘሎ ህዝቢ ኣብ ጎኖም የለን ንብዙሕ ዓመታት ስለ ዘታለልዎ እቲ ህዝቢ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝዋጉ ኣብ ዩክሬን ከይዲ ውግእ ዝግበር ዘሎ ንእንግሊዝ ወይ ንኤውሮጳ ረብሓ ከም ዘይብሉ ፈሊጡለት ህዝቢ በንፃሩ ቁጠቡ ይርምሶ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ዕብላላ ናታ ንኽተረጋግፅ ትገብሮ ዘላ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ፈሊጡ ኣሎ ولا حنت ربح زي بيقولوا كسارات راي زم صاروا زلوا كنتاتيو رشاويا ميتم يوكريناويان ميتم يحزن تسب ترى حزبي يحزن خلت يحزن انتهيت فايدانات امريكا قد كتكسب لها تكبر زلا كنات معانا سلت فلو زلا سب يحزن الله ابزيا حنت فيديو كيس اغركم كلو اقداس بزغونت نسمع حمز قدايز. According to reports, Iran has sent some short-range ballistic missiles to Russia, giving Moscow another potent military tool against Ukraine despite the West's warnings. And this comes after reports that the two countries have in fact deepened ties in recent weeks with such an arms transfer. The reports in fact emerged in August saying that Russia was expecting the imminent delivery of hundreds of Fatah 360 close-range ballistic missiles from Iran. So بحبشة كم زنريو زلنا راشا إيران سمين كوني راشا أتوار كتبا قدم مدافعن ارتلرين تبع كم زنبرتي زنقر ابزوان زقن ሚሳይላት ሓደገኛ ሚሳይላት ክትባከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሚሳይላት እዚ ድማ ንራሽያ ኣብ ዝዋን እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ እዩ ኦፍ ኮርስ በይና ነቲ ኩነታት ከም ሕሱም እያ ትምክቶ ዘላ 40-50 ሃገራት ተኣኪቦም ኣብዚ ራምሽታይን ዝበሃል ጥራይ ካልእ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ 40 ሃገራት ተኣኪቦም 50 ሃገራት ይኮኑ ኣሁን ተኣኪቦም ንዩክሬን ንክሕግዙ ማለት እዩ ሓደ ሚሳይል ይሕግዝ ሓደ ገለ ይሕግዝ ሓደ ገለ ይሕግዝ ማለት እዩ ከምዚ እናገበሩ ንሓንቲ ሃገር ራሽያ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ራሽያ ካብ ውሕዳት ሃገራት እያ ሓገዝ ትረክብ እቲ ሓገዝ ድማ ከእውዮም እዩ ዝደሊ ክፅለሉ እዮም ዝደሊ ኣብ ስምዕዎም እጂ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝብሉ ንሕና ክንሕግዝ ኢና ከም ድሌትና ንራሽያ ግን ዝኾነ ሰብ ከይሕግዛ እዩ ፕላናቶም ናይ ብሓቂ እዩ ዝሕዝን transfer of Iranian ballistic missiles to Russia. In a statement, Ukraine's foreign ministry has said that the deepening military cooperation between Tehran and Moscow is a threat to Ukraine, Europe and the Middle East. It's also called on the
international community to increase pressure on Iran and Russia. The United States has said that any Iranian transfer of ballistic missiles to Russia will mark a sharp escalation in the እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ንራሻ ክትባ የብላን ንራሻ ዝኾነ ሰብ ክሕግዘ የብሉን እንታይ ዳ እንተኽኢሎም ንዩክሬን ክሕግዝ ኣለዎም ኩሉ ዓለም ንዩክሬን ክሕግዝ ኣለዎ ራሻ በይና እዚ እንታይ ይነግረካ ራሻ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃና ጥራይ ዝነግረካ ምክንያቱ ኩሎም ኣንፃራ ንኢራን ሕጂ ብጣዕሚ መጠንቀቕታ ብዝውን ስምዑ and at the NATO summit this summer. Together, we are prepared to deliver a swift and severe response if Iran were to move forward with the transfer of ballistic missiles, which would, So, America is the State Department. I told you, Iran is going to Russia. حجزاتها سفح زخونة قبل ملسي ويكبرتو زخونة قبل ملسي كنا بينا. تاي مالتيو راشا ما عندهم كي حجزا كله تي كبر زغل نحنا خن قبرينا نحنا دليتنا نزدلنا ياخن حجزينا نحنا نزدلنا ياخن حجز نغل نيران جن راشا جن ما عندهم كحجزا يبلون زبلا زرار با مالتيو رزقا مجمري يكونن زرار بازي ننوي حوان زتو كمليو أمريكا بيناتها واجيا سعرت هجري يلن even أفغانستان طالبان نقصعرون هذا 3-4 زخونو الله ينس فتيرا مساتهم كينات شراريقة بينات واجاني أمريكا فتسو بينات واجيا تفلتنيا نزخونة هجر وانتقون بينا يمسون كل جزء زرايات أكيد يمزو مسو تم زرايات دما بقط أباديهم كاسيو بيجلا ملدينا ودت استراتيجي كل جزء بزيحكا استراتيجي ركا تعود جن أمريكا ترى كم زجبرت جرا يمزنا قرات زجر مسي كلهم زي أوروبيان تقول تيتم سامي قديم ممكن تعود أمريكا حمز قبرت ترايز نقر أمريكا حيل مخانة ترايز نقر زغا كسع كندي نتي تاكتيك كم تكملوا نت ميديا تقول سيرون كم يجروا كسعروا خلوا بملهم بحدا كم تسعروا يوم جرام زاربوا كسعروا خلوا جن أمريكا هم سعرت جريز نقر في تاريخ مالتي تي أبتي فيديو أبكله أفيل مقصر راح كله بهم يتسرح زغا عربيان هجرات أوروبا ولا حد قبل يقولون يوم because at the end of the day نخبلوا عمون يبلوا من أبسكون تاد زغن رغلنا انتاينا جنرالنا تك جبر تجبو تجديفو عبت زي جبر جن بتعمي قوي مهلاهم يحزناك. To the other leaders were right, and it's that's European Union, as I said. They don't take it seriously into account, and they don't act on that basis. They have the right to do so also, but it was a bad decision. It's impossible to create a qualified majority-based foreign policy, not because only Hungary, but all the minor countries. So it's impossible that the foreign policy as Hungary is defined by Germany and France and probably Italy. It will never happen. That would be the end of sovereignty of our country. So not only Hungary, but እንታይ ዝብል ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሃንጋሪ ኣብዚ ኤውሮጳ ዘለዉ መራሕቲ ብፍጹም ብዛዕባ ናይ ኤውሮጳ ኩነታት ዝጠቅም ኣይገብሩን እዮም ዘለዉ ኣሚን ንሱ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ማን ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ኦፍኮርስ ምስ ጆ ባይደን ደይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ክህልዎ ዝኽእል እዩ ኣይኖ ኣት ሳም ፖይንት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት መራሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ሰብ እዚ ይርዳእኒ እዚኦም ኩሎም ናይ ሕጂ ዘለዉ ጠፋሻት መራሕቲ ምስ ተኣለዩ ሓደ ካብቶም ናይ ኤውሮጳ ሕብረት መራሒ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ይርዳእኒ ንዓይ እቲ ኤውሮጳ ሕብረት ክድሕን ድሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ክብለኩም ከለዎ ከም ስደተኛ ዘቕስነካ ሰብ ኣይኮነ ስደተኛ ዝበሃል ዘይፈቱ ሰብ እዩ ቀዲምሎ እዚ ፈላሊኻ ምርኣይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ስደተኛ ዘይኮነስ እዚ ዓለምና እንታይ ዓይነት ሓደጋ ይመፅኣ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ምክንያቱ ዓበይቲ ኣፅዋራት ኣብ ፈተነ ዝኾነሉ ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ናብ ካልእ መዓዝን ክኸይድ ከም ዝክእል እዩ ዝረብ ዘሎ ስለዚ at the end of the day እታ ዓለምና ምህላዊኣ ከመይ ገይሩ ውሕስነት ትረክብ እዩ ኣገዳስነት ብዘሎ ናቡ ድማ ብኸመይ ክብፅሕ ይኽእል we don't know እምበር እዚ ሕጂ ክንሰማ ፀናሕና ናይ ስካት ሪተር ዝብሎ ዝነበረ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል እያ ዝበሃል ዘሎ ያኔ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እዚ እስታትካ ክብፅሕ ዝኽእል ደረጃ ስለ ዘሎ many of the minor countries, not as big as you are, or the Germans and the French, will never accept qualified majority. There is another reason why I'm so much in favor of Trump. Because my understanding is that losing the competitiveness of the West, and especially the European Union, our response up to now is rather a kind of block formation, economic blocks. And we have a political expression of the same thing. Democracies, again, also. But the approach of President Trump was different, as is different. This is a plan of deal-making. So what we need, deal-making approach. Otherwise, it will be difficult to cooperate with the western part of the world economy, with the eastern part. ካልእ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ንዶናልድ ትራምፕ ክመፀኒ ዝደልዮ ዘለኹ እቲ ኤስታብሊሽመንት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ታክቲክ ይሰርሕ የለን ኤውሮጳ ተወዳደርነት ናቱ እናጎደለ ይኸይድ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ብብሎክ ኢና ንሓስብ ዲሞክራሲ ኣንፃርቶም ዲሞክራሲ ዘይኮኑ እዚ ግን ኣይሰርሕን ኢሉ ምስ ሃገራት ኢኻ ዲል ክትገብር ዘለካ ምክንያቱ እቶም ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ብህዝቢ እናዋሕዱ ይኸዱ ኣለዉ ቁጠቦም እናደኸመ ይኸይድ ኣለዉ ኣብ ሎንግ ተርም ድማ
ዓወት ከሎም ኣይኮነን ዓለም ድማ ናብ ምብራቅ ገጽያ ትኸይ ዘላ ስለዚ ምስኣቶም ተረዳዲና ተዘይከድና ትርጉም ክልዎ ኣይኮነን ቦታና ድማ ክእለይ እናበለ ንረብሓና ኤውሮፓ ይዛረብ ዘሎ at the end of the day I wish ኣፍሪካውያን ከም ኢሎም ንረብሓናቶም ድማ ደይትን መዓልትን ክጓየሉ ዝኽእሉ ነቲ ዘለዎም ፀገም ንምፍታሕ ብዙሕ ነገር እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ቀሊል ግን ኣይኮነን ዘሎ ኩነታት ናይ ሎም ኣርእስቲ ብሕፅር ዝበለ ነዚያ ትመስል ሓፃር እውን ኣይኮነትን ናይ ሆፕ ገለ ነገር ረኺብኩም ክትኮኑ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ምግዳፍ ኣገዳስነት ኣለዎ ናበልኩ ምዝያ ለበዋ ክትፈኩም ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብ ዝዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቅ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብ ዝዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ብዩሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብ ዝዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ